4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde que era un niño, el sueño de corazón verdadero iba mucho más allá de la fama, el poder, la riqueza o el dinero. Era dejar mi legado para que todos sintieran que era alguien bueno. Y así nació Luis Guía Cubero, conocido por todo el mundo entero. Pero cuando encuentras tu camino, seguirlo nunca ha sido algo sencillo. La gente más oscura no duda en tratar de llevar a las sombras tu brillo. La tormenta de la duda comienza a azotar sin parar todas tus ideas, y los demonios internos consiguen tener forma y al final de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6. ver destrozado, pero recuerdas todas las personas que en el proceso te han acompañado. Si hay 10 millones de suscriptores a mi lado. 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seetõttu valisin tee, et kunagi alla ei anna ning kasutasin oma frustratsiooni selleks, et muuta see tööks, pingutuseks ja tohutuks motivatsiooniks. See pani mind mitte kunagi alla andma ja alati tahtma olla parim. Sellepärast elan ma nii nagu tahan ja sina tahad elada nagu mina. Palju aega on möödunud ja paljud ütlevad, et ma ei ole enam see, kes ma olin, kuid ma olen ikka see sama poiss. Rumal ja naljakas nagu enne suureks kasvamist. Võib-olla muutub minu sisu, mu nägu, mu hääl ja ma ei ole enam see, keda sa ootad. Aga need videod, mille ma tegin, et sind naeratama panna, ei kao kunagi, sest teades, et olen inimesi lõgustanud, olen aidanud mõnda depressiooniga ja teiste jaoks olen olnud osa lapsepõlvest. Ja nad mäletavad alati armastusega, mõnel on see lausa hinge peale tätoveeritud. Selle Santo Sognadori nimi on see, mis paneb üle 10 miljoni inimese. Ehk mitte keegi. Rohkem kui Santo Sognador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 5.